Pamirsa penaut mewisata ring tengahing kramane keuningin nampenin penincapan. Ini ucap keselehin ritat kala libur lebaran ring galah ungkuran. Manut Cilik Tunggil Angga Usaha Travel Henry Yapto ring lebaran warsani lintang pai ketandani nguningayang wenten panincapan sawetara 3% sayang sareng lebaran warsani lintang. Panincapan transaksi sani agang kepanggih ring produktur inggih punika tambis ulung 10% sayang ring warsani lintang. Destinasi wisata domestik paling favorit ritat kala lebaran manut Chief Operation Officer Dwi Dayatur inggih punika ring Denpasar, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, miwah Medan. Tetujuan populer sekali Jepang, Cina, Singapura, Hong Kong, miwah Korea Selatan tetap dados favorit kerama Indonesia untuk wisata lebaran ke dua negara. Wenten panincapan transaksi saha kewentenan penumpang ring periode lebaran warsani mangkin ngawinang warsane mangkin pindah ke warsane sani becik ring panglimbakan bisnis pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Madwe Anceng pendapatan pariwisata sida kantos 14 US dollar warsane mangkin antuk kontribusinya nih 4,5% ring PDB. Sedurungnya nih Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mausang panincapan penerbangan langsung saking Australia, India miwah Tiongkok ke Indonesia kaptiang sida ngawawahin wilangan wisatawan sanerau ke Indonesia. Ring sajroning nampenin dinamika global sane mawasana ring aktivitas pariwisata optimalisasi penerbangan punike silih tunggil pangupaya penyesuaian miwah penyelamatan mangde pariwisata saha ekonomi kreatif sane nyansan metangi ring Indonesia sida sayang limbak. Bali Pos nguningayang.